Fatal fatu Samoa Entertainment TV mai Samoa le nei fo yeso fo. A mai so ta po inga tama matina matua. Fela va mo mai ai tato fasalong le nei tula. Malo le soifu e sinen fa. E lata mai le au i le mamau le mena tongi ia to ina o le fono tele le whakasa. E ka le sia whaapotonga Kirisiano Samoa i malua leisiana mata upu na amatu i tono le fono. O le mata upu le whaatau le ava esea o le porkalame soa le pule. Malungo le televise le whakasa. Peitai. Sa ala ona whaataatia ese le soa le pule le vai aso taluai. Ona sa ave le whaaloalo i sunga fono ale e ka le sia. Na lote ai le mauna tu ina atu le pule ngai tasi mai le tu atu i sa e upolu. Ma whaapalo tai le mau. E umane, e fitu se lauto luiva na langolango ina le whaatu mawina pēr soa le pule. Ai na o le lua se fulu na palo tai ave ese. Ma whesilingi ai e tamua le fofonga o le soa le pule. Le sunga tapuala le vasa o lo apu i se fina ngalo whaalia. O le ngang whaafutai, ia, o le ua whaalia, fina ngalo le kalesia, wai, o le memonia ai e pula le kalesia e lana televisi. Ia, ua whaalia, fina ngalo furisia o le kalesia, e whaawa upea le porkalam. Ia, ma o le me vuile sa ele no tainga. E le le iale ave peilu mo le kalesia e wa o le ae salalau solo whaamtalanga e. Pinangalo le kalesia e ta ofi ma ia le la umanino le matalawai e ona sitting e foi le lua ia o le ua ia le o le iva se furu po le iva foi pasene o le kalesia o le lango e fua il whainga palo ta le kalesia sa whanim tau Whamata o le ale mele na whainai ia finangalo sina vaenga o tangata lotu whaasanga i le polkalame o tele i maua le lei o le atonu le nganga na iona ave le mau ai paule famtalanga sa tu mai e fa pe mai la ngona o la tone sa ave le mau e le te tau ona to e faia le porkalame o lo tau vale ai le kalesi ia pe fa pe mai la tu la ngona o le ai upo vale nai le kalesi ai inicio tangata e le folinga mai o le nganga o le mau na mai ai ia ono le manatu e ta ofi ono le pui nga lava o le kalesia ai o la uva mai ai ma lo uloa o le whaporkiki mai whaingo le mau lo le tantonuma o le winga o lau whamtala ia o le lau esisi la le mai whafonga mau foi whamtalanga le iru whaingo le palo na sina vaenga i titiali e foi tu ese o la tulangona ma sala ese lo la tu finangalo O le porkalame utulanga maua lunga lona tulituli lo ina tangata Samoa. E le ngata i tonu le tunu ai mai sei tangata Samoa lo au mau i tunu mamau. Ma tātou whesilingi ai le sunga lo apu i le nganga tonu ana whaataltala noanga. Ai o le nganga i o le porkalame pe ona sila fia ma wala sila fia ila. O le whaamala malawa ino ma tau pole la ngā. Tagi le malo. Ia ma e sila fo i le whatau tonga le porkalame. E tele il fala wilo am tanga luenga au nanga le malo lo fai moleto ia ona muria I foi le ona fisilingia le me sa te telefono o tele mi star cabinet se sa fe se fisili foi le ona ele li fala la tofa mala mai au nanga am tanga luenga ai pia le fiona te telefono e ala na fisilingia ona o io le te telefono van fai o ina foi tona mai le tali ma otio mata upu ia tu ia le van fai I whaamaumaunga o tusinga i ngoa le atanu ui tausanga ua mawai. Olo oilo ai le tangata lotu silia o le whakasa I Samoa atoa. Lona lua le Katoliko Roma, tolu le mamona, whaale me tisin whaasolo ne ai isi tapua inga, ma tātou fisilingi ai fo le mafu anga wa lea yeise awanoa, e ave I le taitai o le itu o ngai le malo le HRPP, e talia ne ai I le soa le pule le whakasa TV, e tusai malo mea tau whaasalalonga whaalawa tele. O sila fia le lua wai whaftu ko le umola manoa. O le amatanga al pokalame le nei sa ave le tusi I le sa pare mi o le tunu. Nei a pale ni. A mai la na whaasoa. Le whapea foi se fila ngalo wale walanga la ngā mai ele. Ele vaenga le ale whaasa o ave mai tu e ngai ale mano. Ta foi la na tali le pale mi na taini peitai e sa te ena ele. To ina le tusi. Ma lona la ngona. Ya, ele ilo tele le TV. Lo fa punga na sai tu se la e te le kopel tu ya ma wala va televisa sa ya e me le tali le mano a le uva vai atu ina wa tu mai fainga malo fo mo fanga solo mai
Ia pe o toi sai le bo so la tu wa no. Ai na ave ila no. La foi mo no ta male kalesia. Ta mava le kalesia na tali ele na tusina. Ia ma fa mani no ia vale. O le fonga le polkalame so ale pure le sunga ta puala o lo apu. Na ia sa no fo inala o na misi polkalame le vansa tolwai o na sa usu le fono tele le kalesia. Inisio tala, ua I lima o leo le mata upu tau le suenga le mafua anga o le mou ese o le teinei titis fulu lima tau sanga I le vai aso talwai lua o me mailo na ainga. Ewi o le ua maua wa aitino la wina o sa ai manu ufou. Ai ua whaafitai al mtanga luengo leo le fsoso ani lau tele. Peita ai lunga o le itu lawa leo le Facebook. E lua isi fo ita maiti o lo tau sa ilia o la ainga. E awhiai amaketo se unga isfulu ono tau sanga o fale ula. Le atali I leo le fsenga sulta sirkolisia sanganga. Na tuua amaketo lo na ainga le so lua tolu o melu o lua fai le valu I le afiafi. Ina ua mai altau mafutanga. O le vainga muli ia te ia a o ia la e ia se mitia fulanu pae ma se ofu vai. O le isi ali I o liva po ropati anetone sulta si tau sanga o vai mosauta. O le taimi muli na vaai lea ta maitite lo na ainga o le aso farai le lua fa o melu o lua fa. I le se fulu lua I le awaulianga I le lima I le afiafi. Ma elo o ia la e ia se mitia fulanu efu ma le ofu ai mumu pa auli. Tal sangaina le longo ane o se ofisa o leo latane po le vala au o le lua ini whaamtalanga e so tanga I whanau o ta wailunga. Ai o le tala mai tato pa anga whaamoemoeina wa ave leo le lotoa a le Campus of Hope le teine sulima tau sanga uto e maua. Peita I le maua stato whaatalanoanga ma le pulenga o le SVSG I lea mata upu. E ui wa tatala itua I lalo ni tutuunga le faletua o Samuelu Sual tina ya Sivai Kepi. Peita ia le so lea ilo ai le taunuunga o le tal sanga Samuelu e tala fo I mai itua. O le ungali I lea, o savali le fama asina talo na tau fia I lalo le vainga leo le lotoa al falpuipui I tanu malala. E tali ai le tal sanga I tatala itua. Ai o lo tali ai se tei me vala awai mo lianga whaasanga ia ila ua. Ma isi tangata nu Samoa I mo lianga so tanga I maliwa tu au Maltino. Leo savali ai nei le whātau sanga o te ena I leo mo limau o se taunu unga wa lato suenga sa whātino. Peitai, o le tatala ai I tu o faltua o Samuelu le tinaya Sivai Kepi o lo opoloa ia le whaamsinonga e saini whaalua atu le ofisa o leo matapu o na malanga ese ma Samoa. O le tamaita iloia le fionga unasa yuni sa polo lo tula I mo le ngali o molia ma tau fia talumaya anuali luono lua o lua wha. O tulanga le ia leo o tatala mai tua ia faltua o kwa mai. Ai le o le fa o pea le vinga I le day of mo sen. Okay? Ele kaka ia. Okay. Ai le la kai ia you know, we're going to talk with the prosecution. Yeah, la maka mai kalau au ngoi bau. La ngai ko ingala le polo kai ya se. Okay. Don't worry. Ma le fionga le nafo tai ma le langi Strickland o tula ai mo le tua leo. Se tautua le na lau Samoa Entertainment TV mai Samoa le fo iaso e wha moe le lofo le tua tātou tui whiro e fo ilaso atai au se wha poponga ai ma whaftai tuai I le Wendy's Design mai funga lei mo le wha la e.